Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdop ying jongpi. Ka Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District harengkat ka jingedan lang jong ke Hek Shipai jong ke 58 Gorkha Training Center balami khmat do Deputy Commandant nang tade Superintendent of Police jong ke East Khasi Hills District bat kentup ru rangba snong bat ki nongkit kam snong jong ke snong Maushbuj lembat UMDC ke Sorong Kam constituency uba penyait sings aim hakakat nyaw terik ubnaya yong arhajar arpuway kila penlong ye ke jingjurep bat kumjuru ye ke jingye theria tai ban wengno ye ke jinge ka bakipaj ba nong song jong ke snong Maushbuj kila ye kendo mausiang nakadaw ke jingsha pendik ka baman la ka por nakadaw ke jingshna jong ke ni ka tanat sipai ye ke kherdop ka bakhang lenti ye ke surok ka bapenyesno ye ke snong Maushbuj bat ka surok ba Hagani ka jingyalang kalami ru ka jingyakren ban nagaliang jong katanat sipai 58 Gorkha Training Center ban wengno yiki artali ki speed breaker ki balashna hapdeng ka surong ban wengno yiki jinker ne ki barricade ki ba penthot ya ka light kawan jong ki pajba hanrei hakabaya daipat bat ka jingdawa jong ki pajba ya ka tanat sipai 58 Gorkha Training Center ban wengno ya ka khardop nar hagani ka jingyalang kalami ka jingya menjur ban thauno da ka committee ka banlum yi ki kot kisla na ka tunat revenue department bat na ka defense ministry lamar ba kalami ka jingya kamtra ya ka surok PWD hapadeng ka snong Maushbuj bat na ka liang jong ki sipai hakabaya dai bat kani la ai poru kombasaw banai AA ya kani ka committee ban pendep ya ka jinglom jingtip ya ki kot kisla bat yi ki dulir ban penshisha ya ka jinglong trai ya kani ka surok haswa ban wengno ya kani ka khardop nar ka balong ka wei ni ki jingdawa ka bakong santam jong ki pajba it's a defense land. Just cannot. That's a limitation we have. That is primary. Because this entire 8-kilometer boundary wall of our GTC is contiguous. So that is one security issue. So this is one term of reference which we cannot negate. However, at the same time, right now you've seen the gate which is open. Earlier we used to keep it closed. Because firstly because of this onset of this pandemic, we had instituted measures which we'll have to do subsequently also if it happens, that who's coming, who's going out. So we have a system on Ara Jara and the people from Mosbit, generally the drill was that the gate used to be half open. There's an issue regarding this movement. So the point was the speed breaker was majorly put in because of the overdriving. Because the schools are open, children are moving. But they are saying that the police is too much. So we can consider that. So that you will also be assisting in your intention to slow down. But the regular vehicles which come there will also not be slowed down so much. Yeah, so that will Some regional. Tiga belum Google sementara ni dapat. Buat kita clear pada. Okay. I think we better proceed first. Yeah, let's go. Okay. Ya kan ni meeting nilaikan kong nuduk di barit baria bastang kebadan kecutut hana kagit ani pok senong hak ni ka lenti ba ngilit ngiwan man kasngi ke ban kong ya kini ki speed da badan ni nilai kren ba isaban no katun tli kum kon jindan hang ni udam ta south tli atli ki ngon weng no te ki semang man man pat kini ki barit git badan ni pok surok nembu su nuduk mata kasngi tat haduk na ba klem palamat mbet ngwe kini ba rokai kecing kren kalau long kacing keren kebabian. Jika baar pada pagi pat ban gang ini lagi kumulai teman mengi nak yang kesenong ilong ban kenriak nak lagi ban gang nak bu sin sadin dan nak yang sipai ilong ba yang mentangi 4 lam ni nama ba hablek saka haya authority man maki kemudian bor dan nak yang DC ban nak yang kesenong lu nyala
ong ye disi ba mi sim kheng ne kam lang pu no al banai lai banai ban mit biang yang ne gi amdai bang song thai amdai ban ni la ya kren hi ba kan ki kam dai ban don chu hang ni po chaka balik bawan ti kini mo khai da kaching ya su thu chumot lang na kaleng disi la ong bang sim kheng ne ka kam lang pu no lai banai su nai kan ba sha kwa bing pen be kot kisla ban pe yang sun kam baro kanang kan kan ti kan long ka ba lai lui nang ta ka lek kawan chung pai no nong hamu subut ko chung ni ti tang kita hai ching ya kren belum meneh mereka kena meeting kalong ba bit bobiang besesok kena wat ada ngimpat lam long ban weng ai gi ndai ki spai long ba bodan ki haya rotin tang ada edisi long ba nak yang isim kiai kan ni ban pembek ban ya wat ki lenti kin ban pe ikut kisla baro ading kata 8 puar yang di siru ban nak yang senong lu nya la diman ba kini kai kam dei ban su wat ada kimpat lam mentah dei 8 puar nak yang sulkan 8 puar ba mai selek badan kam kan sedan koi ko komiti ru mai perform ni komiti nak yang kisnong dalang ba nak yang government dalang ban ya krembal bor ba labut ba man bawan ki sin kini komandan te hang tu ki satip sebut we cengtho ba kin ai kopi sakisnong ba cha ki spai bang chu ba hang government bala da sin ki nong tre di ban tip lang kin sedon ko komiti berpang dan kinong tre kam snong nak ling sulkan nak yang department ko nak yang isi nang ba kam kecam kin don su mono tutut adin bu kile si ki panisan re mentah te mensua kile mentah re mentah te kim cu pan cu re ki balong ba mi kene su keman kene balong tang di bu ni ga barigit apa padang frok long di cuit apa ya kali ka don cuit kan tutut kan ni ta kadang dan wan da amit ayong da amit kami pos ni semua ni seslong kita sa ko snong talong indon ko fran dai kalong dai ba kusan tam kalong ba kapoy sa kasnong kadon sa kasnong kispai wan hadin kani kanti ba ngi penungkam mentah kalong bai nadu mensuan du online thai kadai ka chung kasnong e mentah dang krem po pludi ka sapai ka in penungkam ki kot kisla kesawat ma mensua kani kadai ka sulok lale tan pludi dai ki krem le sudin ka pludi mentah ka kami sulok ba sapai pa kisla ba kadai penung bai kal ki chung kasnong pada kalian kasnong oi ba wala da umdon ko slash nong dai tapi ni umdon ko slash ba pensisa ba kani kalti kalong kadai kalti chung kasnong HKBD bakani joint inspection nakaliang jungi ilali kendu shwa gitu kisngi shadu shaka sarkar jela ban ya kendu ye deputy chief minister iba presiden tinsong ban pensngo ye kajing bakashnong mo shiboj kaya kendu hakalek kawan HKBD bakani kagiat ke badan hangni po mo shiboj hapo kanika kabapet kanika GTC te ila ai ka direction ya i deputy commissioner ban pha ban pendap ikam HKBD ban pan report nai HKBD kanika jingja nadu tu singi bat ke jing baki pai ba mau shubut ke kendo baro mentaki ni senam kuman shupen kan mau kanika jing bakanika shnong mau shubut ka ya kendo kamde shu badang menin menta sekade ke balak slam bahana du senam arja khatar kelas sedang pun kini ke jing sha penwit te nakaliang jungi la ya persyang kat balak ban ya trailang bat ka borshnong ban pensngo syaka tendong skor jong ka sarkar bahkan shim kiamador habede kanika jing jong ki pai ba te sungtenat ba menta sngi ni yo kanika joint inspection ya kaba la lum lalang de deputy commissioner but la don lang superintendent of police East Khasi Hills ki officers ki magistrate kerpang ru nakaliang ka shnong nadu isodar ka committee jong ka shnong but ringkat ru but nakaliang ki officers deputy commandant but ki officers jong ka GTC meneh te hakani ka jing ekran nakaliang ka jungi ni penpau ya ka jing snokia but ngi penpau ru ia kata kajing kwa kajungi banbu hakmat jong ka deputy commissioner haka meneh haka por baiwan ya kijing ba ki ba ki kendo na ka por shakpor te ki kita kijing ki bangi penpau ya ka deputy commissioner meneh haka bidi bat kini ki short term issues ne kini ki jing ki ba ya kendo man kasngi ki ba meneng lai kran shapang kajing sya haras ne kanika harassment ke ba kini ki spai ki ju
kiju bo jing pai ba hakabede ban penyang kali hang ni pok giat ban talasi lane ban keli ki lane ban panru wat hi kot kisla ki bangingi suthu ba kamdei ka kamram jongki ku ki sipai ban le kani ka kam kade hi na kaliang ka police department state police te ya kani ru kadi ka we ka jing ka ba ar pan hakabede ba kani ka jing bo ka ba haki khendiat por ka bangi I menta ya kini ki traffic barricade haman kini ki jaka nawan na du na saulat thembasuk ngel ina du nang tai na po Assam Rifle campus kala don kitu ki barricade ki babu hak surok jong ka PWD te ki ba la penlong shisha ka jingthut ya kala kawan jong ki nong susnong amtang hang tai wat hang ni hapo ni po Assam Regiment du kumju te kaniru kala bu jing bat kumju ru wat hapo jong kanika ka surok ka badan po snong mo shibut ka badan kanika GTC ki bu wat kini ki traffic barricade te ngashkwa ban pen kenmau baka jingja tu kamiat siningkong ru ka kenrum kenram ka bami kade bab kibu ekanika barkin hakaba kelawan kiwan kini kisipai ban bom bantit hitu hisamla hang tepo hang te haneng te kabalai pat hakabai de bat kini ki speed breaker kiba nakaliang jungi ngila bu ya ka jingkerpat baka appeal sya deputy commissioner bade ban phat no mador ban wengi kini ki speed breaker but hakani ka jingilang bamenta kasngi nakaliang jong komandan deputy komandan ki officers jong ke GTC kila kubur ya kata bala don ke jing penwit bakin weng no ikniki rebel strip artendi kini kibra bentuk kali kawan te kabai dei bat kan sakawai bat kani ka jing checking jong kini ki army hangne GTC kini spai kamdek kamram jongki bat menengi la pha ye deputy commissioner ban ai ka order badi ban weng no shisundon ya kum kini ki jing hakabai de bat kanika rukom le rukom terikam kini ki spai hang ni pogit ya ka baki check ikali bat kataru kanam dan shu la ai da ka order mene menam dan shu bat kani ka giat ru kin haban play bet baro arliang kumtai nadu men step hadu shiteng met kide bet ban play like no stang steng miet lada let's say ba real one nilai ki hapan keli te ya kata ngi hap iban sultu nakaliang ya menta kat bam patla ben baik ben weng ni kakir te kini dikilai keli kita ki short term issues ki bangila solve mene ben weng no shisin dan ni jing ko ben wet ki ba tinggi keren ru ngim syong thai nadu kasien ka baningkong nadu kasnem baningkong baki pai ba ki kendu kum kani jing kadau ka permanent solution hi but kata ka jing kata ka permanent solution ke bangi kum ki pai ba ngi angnut ka debi hi ban weng ni ka git sya kani ka jaka lajong jong kini ki 58 BTC 58 GTC battalion ti ka bai dei ba kani ka benta ka ban weng no ik ni ka git te nakaliang jongi ngila demand bet mene ngila appeal ya deputy commissioner bade bet ban I order ban weng henry on dala poi ka jing kren ngilap ba nakaliang jong kini ki officers badan ni po GTC kimla ban shim ya kani ka rai kat ban shift ya kani ka git sya kani ka jaka te kat ban patla ban shift nakaliang jongi ngi ong ba kani ka git ka debit ban play but ndei ban pentut ya kali kawan joki pai ba te hakabai dei ban solve ban yo eka solution belum permanent namenta ban weng no shisundon ini kagiat la tau nakaliang EDC la bu eka jingkular ya ka ba marmar in tau no eka nika empower committee hakaba kindon ki he nako ka deputy commissioners office ka revenue department kumju nakaliang ki ka defense ministry khamtam bari pe ikani jaka ban verify ki kot kisla hakabide ba jinglong trai ikani ka surok nama kumbalong menta u shipairu kumbapau u kam trai ikani ka surok bat nakaliang jungiru ni ong bakaniru kadika surok jungi pai ba te hakabide kum kata ka jinglong jingman menta le simpat la ban rai no mene ban weng ini kegiat tingila ailat deputy commissioner ba inform ikani ka empower committee ya kaba pendap ikani ka kam hakabide ban clear lot paro ikikot kisla ki records ki badan nakaliang ka revenue department kumjuru ba kinyo ika records nakaliang ka kanika defense ministry kat badi pet habide kanika caka
tengi Ishai ba nakaliang key officers ki bawan menne nakaliang komandan deputy komandan hang ni po GTC kena melak ban rai ban weng ini kagit te ringi e menta haka ni e hajing start jung i deputy commissioners apa ya dei ba ketua jing ya keren menne ba ila bu ya ka commitment pada pun kat bala ban puloi ya setang lai sau benai dan ni menta ya ka ba inla ban pendep no ban yo ikini ki record kisla ki ba la ba ngingin le singin kam try biang ni ka cekah Mereka kumbalong menta nak kalian kesenong ru ngi kam try nak kalian jungi ru ngi ong bakani di ke surok pai ba buat kumju nau ni sipai ru kam try bakani ke dika surok jong ni sipai te ya meneng impat la le ban rai ban shift ini ka giat Henry ngashkwa ru ban penpau ba ngi yang lang bat kipai ba jong kesenong mo shibut ya ka ba da ka wei ka sur bangi demand bet hadu kani klip mat badi bet ben weng kani kenang ba kani hi kan long kata ka long term dan ka permanent solution nam ta ka jing e jong ki nong shushong hang ni po mo shibut kublai ka bam patla le si ban yo report na kaliang I deputy commissioner ban pha sha ka sarkar jila ya ka ba na kaliang sarkar jila ling ba deputy chief minister ba presiden ila dep ai hukum ya deputy commissioner ban pendep no ekani ka kam kuloi ban pan ye ki kai pot ka report kam kuloi be do ekani ka jingcha ia mentan kat bempat dep ya kata kakam nak kalian ke police department kinsa bu beriu no depute no ki beriu jong ka police department 24/7 hang ni pok giat kenang ba kanami la kanu ka jing sha le ben la ne ka jing sha penwit jong ki riu pai ba ki belong ki nong snong jong ka snong mo shibut te kat kaniru de ka we ka ba dan kam ba ya ka ba ki pai ba kin su thu ba nak kalian ka sarkar nak kalian ka office jong deputy commissioner SP ki lekat bala banya trailang bai ba banam dan mano ban lehe lene le ben ye kiri bai ba ki bayat bayan limba ka jong kani ka surok ki balong kinok snong mo shubut bat ki we ru ki ba one support snong mo shubut nakaliang jonga la perkhat ru ban campaign step ye kani ka kam lani ban pen kam sngo sha ka tendong skor jong ka ministry of defense ngadon ru ika jing thumu le se ban ye kendo what ya u he do union minister badi pe ya kani ka ministry u Rajnath Singh ba dan Delhi ban penso ya ka jing e jing no ya kani ngamkut tang bangan syukha tang da kishiti henry ngandale personally le ngandale dakamet hi balik kendo ban penso ya kata ka jing e ki ba no snong po mo shubut ke kendo mdai tang ka snong mo shubut kumbangi I hapo sorshilong bat shau khap sorshilong baki sipai hi badan hang ni kile he bha ki we ki jakaru ki penwit bha ki we ki jakaru le se kumi kita ki jakaru ngila ban pensngo lam ngila ban address lam ya kata ka jing e ka baki pai ba ki kendo penpau ru jing ai kublai mo ya ki seng balang naduk ka Khasi Students Union do I presiden rangba iba Lombok Starwell Marngar nang ta ki nongilam jong ka seng balang naduk ka HYC ka FKGGP ki bangala sakhi hinadu katu kamiat ke badan ka jingkul marang ni kila ya senran kila idon lang bat ngapet nakaliang ka sarkar bat nakaliang ka deputy commissioners office ru ka shimkhya ya ka jingdon lang ka jungki ya ka jing snow lang ka jungki by day ka jing e jungi pai ba ni mo pamshubai te nadu tu ka sngi ka badan ya ka tu ka meeting hadisi office ru kila hiban ya kendo te ngai iba ya ka by day ba kani ka kam ngasno ban penpau kum nomi khmat ban ai khuble ya kini ki bai kershan namingi ban la ban weng ya kini kagiat bat kum juru ke ka khubor ka banga kwa ban krenshai ba kat ni ka jing e ka bangi kendu asno mo shubut kum ngaru kum unomi khmat jo kini ka than ngasno ban kentu ba ngidon kam ya ka jing ya trelang ngidon kam ya ka jing ya teli hakum kani ka por namanta bangin la ban poi sha ka thong jo ka jingวันนุ่มเท่าที่ท่าอย่างงี้กี่ซ้ำพลังแล้วนุ่มมีอย่าเล่ก็ฮอกมันมีควายก็ฮอกมันเต้าบันพิชาบปลีอุดังอับ
fuan yang karai kumlo ngandala batai karai usudiau kikmi kikpa kisudiau atau pis nong chong snong pikwa himo bangin ano mesim lo jong hakini kisel kisipai balai kani kalai bna kisna sebenarnya ye kidang belak batarai dalai wut tong sibala lada gamai la dalai sibala apa sebenarnya masuk unit presiden duka kesu masuk unit nan ai la mi kisel dengan bor wala nam betul chosnam yahi pidai banyak kiwen banyak ni am machu sam telikti ab kita alai bna ka bahayangi wat theo di thai ka sang balang dalai lei em nakaliang jong aku mo presiden juga masuk kesu juga masuk unit ngadon kawai ka junction ba hoi ngalai snow nakade la dapat ka joint inspection la dap ya song lang berti komandan juga supaya menjuntai jiong ba hadin lai benai sampai kata handai kum ka jingja bala jan adu min sining kong ngai sai ba ngai ngadon hatu kapor hatu ka moment balek ni kispai balek don bor ini kinyon yang ini laki lai pau sopong ini lai sausan ngut yaki kisang jungi ban ngim dei tang kisang ni dikinong snong ni pati musbot ni changi son ya kalawe hijongi ba lada kinsa sa kini pikintin nga tharai kiba sawan jungi ru ndon ka jingye hi kumai ni langat mentah mana kalian junga empat kata lele juga kum kapor bala bu bisa lai benai nga tharai nak kalian junga empat kata lai benai nga tharai nak kalian junga kampun duna susu ya kata boleh kena bu kata lai benai kam yap kam yam lada don bayam hatu kasni along tang ka jing thang mombati kadin sistem ki yaklet nak kibrio pak kaget ka kan sa abe aju nak kalian junga di tang kata message ya kinong tray ke board district berkhoj berki kumbala don i MDC jongi la don kan ngakwa yaki wat divorce nong ba hi kampen stat susu ya kam om ya ka benbat ya kata kalai benai panum theum puja yaki kam sang jongi kisang ke isu kinum ailat hi wadangaru ku presiden juga masuk unit nganum ailat hi bikin theum puja ini ngamap ya kata kalai benai ngakwa ya ka por susu kampen jela kampen duna susu ini ki por bor halor kani dengan budin baik namar nilai i fido aktif hi ba ngala dep ong mantan hi berap yang sensil angin yang budin tak adu benda lain kani kaget ngan song thai kot mangaru lem kom ta ngin num song thai nak kaliang kasang ne nak kaliang kasnong ru kinum song thai chu ya kani ka ko ba banta